me a contribute. I'm coming make I say area code boutique and then I'm a mama me black Joyce. Ama me dey abet na ha etu true abreti a obe hu eye kwamna bo afana se kwamna nyame e wo ho na woni no just say atwa de chichi e wanta we do anta de be share. I'll tell you much more about area code boutique. First story making headlines on today's Koowaa Show and it's now I say my told you say Pastor Love e granting table to me say no I say can afford no call the ex-wife for one judge we are tini baby obi a moving on now so and na boy otina na hey and na trika and na trika na eventually near that story ya Pastor Love e the ababonti na sama or the even na or the strong I have a warning or let me say it's in a warning form or the warning you want day e the amount any presenters as Sebius on Sebian what to do one and you see Nabramos and then I want you to save you the data. Some no was sorry across 31 years. We are my firstborn no. And so Timmy can't so for one some or Kaya one some or Pastor Lava one some or Kawasuba one some or Kawa for one some or Kobia as some is only evidence back crown. That we are sure say only evidence. Evidence. Nancy program be for me Pastor Lava 1 year program be say Makwaji obeyre. Many brony be say one more. No abeye caption no Pastor Lava Makwaji obeyre. No timatem. Oh. What I say akola 31 years abrabokura mo bi da. No dear so for hwekwan ankode redo obofo fa so yi. Wonu asise adwuma de ne kwotu prison. Wa abra woni evidence. Enti sanema no so obeye dan. Asofo di hu ne edidi. Asofo ye di hu ane edidi. And now all these seconds tarnish my image. Me we am born me fa anko court. E suru wisa, e from wisa, make it come home. Pastor Love. Yaudie ubedi yaw emeko e suru wisa, e from wisa, emeko kakadru abia ye bia me do tin be busu dia. Pastor Love, me sawo sa nyama na ye adwuma. Anya adwuma. Like ye adwuma wa. Opa, mama fa odi nye. Ba cha fa me de menye. Adakabra no won need to fe muti ni dibio. Debbie. O come me me eso akwasem me yin the voice the free nipa mu. O timi kasa ma nipa ntie ta. Wato mu wana. Wato mu o kasa so yente. O be kasa bato nte. Adakabre. Me na me ka kiro. Akanta me de tu ne so no. Anya de obeye radio mo obi atie. Da iti apafo. Me na me ka kiro. Da o ye obi brewo. Because of media here so obeye dan. Asofo di hu ne edidi. Asofo ye di hu ane edidi. And now all these seconds tarnish my image. Me we am born me. Pastor Love ena yetene kano Baba na really yankopon njira Pastor Love na onya ne kase ho ahin so awrade njira no ama me ya wo host program nso e be sere obo ade njira e de ama no me start here the host ne so ye be sere TV ne dozo amadwumade ne dozo Kristo si adwuma ne so apafo ni sa ndi se bi obi ya presenter obi ya nye wahi onta no bi bo nko ntimi nyina e be sere om se yo mo ma adwuma ne ho nte odi panyini bi ti se Pastor Love no na ato ne ho ajeje mu na ye hwe kane no de anko ye so panyini ba wa bre e wa asasi so ambeki money agi na ni pen eso wetu menya legends ya betena so a apagya asem ananu nsi afezo ensa no do asem no sa mane hu se ne oye nyina wanya ade ne mane nka ne nsem ti on so yes ammo ato yonko presenter ne ti obeti asem so mente ne nka wa se ofu ane a sebe ya we aye no adwuma no omo nhada se school ni nimu omo fa nka ho so suru mfa nche omo so omo hunu ne yeye bi ko china bi oso ye nte wo nka sa ekoba se be de se ono so na adu ni obi na aye bi so na se de oye no no na ayi wa firi ade ni ye be sere se adwuma no de ebe da wo sa nyam pepere ho na mai hunu so aye adwuma no last manipa adaka bere wate ne nka biom da bi ye ko odidi nko ba pa so se de ntina mente ne nka oyemse sa papa na se ne no so wanya de ada na oye nyame ni ba mfa nche no na eyi nsem ba
no ma quotation bi ejina ho ma na ye bia wo ye yi na ma nkomo na ye de na okan ya wa confirm me so kura me ntene nkom se ne okan na bam de na akobu se de bi ndi obesere ye omunwu na dwuma ne ye na obi so tencha wa mfili da bia mka nsem twani de wa wo su program da bia asemba opa na ho hyembi utimi yi ho firi ma ne ye kafa na ho na ni je ya ho su na ni je oti ase na okọ ba bi mesro mo ye omunya sa hwe yi nnam wa dan ye firi ne so no na mekọ eye wo faase ohu ahin so ade ba ko pe na meka Colossians 3:23 say adwuma bia wo ye no mufuru akra munye samu ye mawrade adwuma ne mawrade amunya mani munim se awrade nsem na benya pejade sa Kristo Yesu na mofu Yesu na Yesu ade de ntina ya ntina ye sa ketua na wo benya gina wa ketua bi na ye mede no obi a wo ye ne enten no ne enten ho akatua na wo benya sa adaka brade a wo ye ya ampa na tena anko wontimi mfa akatua na wo ka ne ma no emom bia wo ye ne enten wo papa ya bra bom nti no akatua na o prepare na timanya wo sunsun so menye ntum so na ya adaka bre sa but me fan se sa na ti a ye mu bia adwuma ye ya enten no ye hwehwe ne enten akatua ba ampa edi ya so eno nti na sabe adwuma we bitimi ye 5 years 6 years 10 years 15 years but ne enten ho akatua mo so because o mo nam ne etene kwa so ene di adwuma no edubo hu so bi kasampo ama ebi atia mpanimfo but still no ye adwuma we obi nso be kasa na atia mpanimfo still no wo bofom the reason being is omumfa ne etene so na enye ono aheda hye dem criticism be mpanimfo ende bi so de ohun so odi panin atbo ohun se mfonso bi apanin na ye atwe no kura kasa o ye samfonso egina o magimifo egina o makwase ansa na waka atire panin no eno na wo so omusua hunu anya se ye adwuma we na otrima be ye ode so obi atam 50 million abreme na waka atire o se ayi story bia ba mesi odi na temma me wo ye sa se nipa ne drug atua bi e ba wa bra boso enya osunsun so ye tibi da ofio da am was of pani obi kwatin so fa ye nhia na ya we the problem bia ba me nimsa wa na betima bo ye tikra mu achechire mu nyina me sa okay ani ono nso de anyway fa send me na mintie mi wi a wo so de ya wo kan ma mintie mi wi a nkotena se ma mitiri mu nyam de so ono na afra mi obemam bibi da bidabide mitimi tie no afra se da bia de o me yesa abo a me mfa anwo nche wontu ye wa ye ready dia aso de ofa de mesa afra on firi bi so me meka ho asem bi nka bi anya no na akwaje ye na no ye gimifo no o papa pani mitiri di nya na wa afra mi ane manya lens bozo de mika kota o yesa ene obenya lens achina ono akora be hu so anya no kwafo because ni ode bra o nane de anya den so nya akakra no enya hwe omutiri mu za bozo no ko yakatwa bi za kwore de na edumu baba unim ya basle man brilliance ne ya abranimu nyam ne ayinim daache yo bi ni ntokwasem na ni wo bi nkodi ntokwasem kwa abra onya oboni biara Konkonsani Erade achiwade. Konkonsani biara ya wosuru achiwade. Erade no me wa boni fu. Na onipa biara so ne nsa ka Erade no me no oso hunu so wo boni fu fie. Na wa tene fu tenabia. Nsa opese onya nhirade wo so ko atene fu tenabia. Oni odi fa ho fa. Onipa odi fa no ye ti ne ho fa o. Na oduma ho brase. Ya dum onipa ho brase fu. Proverbs chapter 3 verse 29 down. Mebusem etire miensa yi mu aduonu enkono. Ayanti me ka chi o mabo om kokko ye nuanu mo ye adwuma we. Obi ati media na se ase epemkwase asem nti no osori a ne se wo ho the respect mano. Ni wo the respect mano. Na obi nso papa bi kura wa bobrache ono ne papa no. No akwa disrespect ni pan ka me hu ye. Enipa wo so obobra I want to turn near my yawa mobile. Only a section the catch on the by say, Uchin and Mamma who's your deeds in Mulu. I read a necessary mobile, Unchin. Oh, be papa, Bob Brabby, big to be Nessie and Tino. Now, both with the Nippon animal Casaro. Unyan, you also small or best sorry at Yao. A lot of them, they will not come out on my car angel. Once and your new fish for yen soon from a best sell or brabo. No, dear yo. If you will come, now, yeah, Jimmy, you are not the only one but good dear. Upon takrim, I will shepherd takrim, I shall be son of one of Guso, both or so to honor or sre. Because if you cram yes, oh, yam a radding any pa. As a mere Juman so the American, I rather Macam would be promised. No free of rock or better. If
firi ofuro ko bete no re furo ko kwa e furo wonam kwa so ofuro no mo frank tuo bi furo ni mba kuro frank tuo bi firi kuro ni mapa no mo kuro odifuo yi ho ro ka chere ni se ade ano mo kan se akokura tipa furo bra akokura wa pampe mapa furo bra akokura tipa furo bra ade ano mo kan se papa Pastor Love we jana yire Pastor Love ne yire ja Pastor Love ye jamanfo Pastor Love wa fa ni maid na saa na mo keka chi odiifo na wo foro no na odana ne odiifo ne dan na ho no ode yawa wotie no no ehunu wono ehunu nkura ode wade din dome wo sani papa yi ka 31 years dia bra no abantu soliti amesati dia pie na no aya awurade no me na sisire birie mienu fi kwaye no ebetiti wo mo mo fra mu gina mo sekure ntimi nkasa nkyerɛ mesabi ko onim sɛ me yɛ diifo nyamensa wo me so onim sɛ me yɛ panyina awurade apagya na basa wo mabra bo so ntimo adome mo ensisire mfiri nwura mmachechire mo hwe na munu mu ha emo ane no betiti wo mu mo fra duanan mienu 42 kura sisire ne betiti sankoda ni nyina mu 2 Kings 2:23 enti sɛ wo soliti opanyina wo susum na nya kwampa so forget sɛ so ya presenter in fact so onim nyame kura na wo soli sɛ awurade yi nani man so we ba wo so nipa wa fa ko so fa Kristo on your friends on destroy obi on cancer mfumfu obi on sambone ne uni idea wonye obi o wonya mesuo bi antu sa na mo di no matter since makura so otu na mo bi etesa na nipa ne ye writer o dane se bo ade a wo ye ne nya asisi so once awasa anyini kye wo the same apply wo som ye de o de ono akomo tia so ma onuro nyina na wo be disrespect nipa nya wo ye no se mpo ogu ahome hu wa de ne ho a umotia nya twi o mani because mo nim se panyini de o mo kro mo ye motia no o ye honhom they respect elders wa kwachina bi da wadamfu bi ye konfo akoda na ne motia ba na bi panyini bi gina ho no wo cha wo se motia kra de ni di sole ma papa ne ntrase wo say yes o mo kura bu mpanyimfo adai anya so obi afom na motia bi anya nsinsanso so ne ye be patewa ana ade panyini bi akọ na wo se awoluma wunti a bo so mo kura bu mpanyimfo nipa na okoye ne bon na betima akọ mfa ebetimi na bo ade aka wan mfa ade obebọ panyini bi bebọ ntuma ma betena se mi kura wo na mu no otim ka se papa me de mani ato dia aya yan respecting panyimfo ye nyina ya no pa ye ka bi ba wa no mpa no no bi je se ade na wa ye ne se wa no pampo esesi awurade atem so pana de na wa ye no so wo de wadi atem mpa awurade so onipa o ye sa bi a wo ye kwase a obi otu na mo se bi a wagimi na ebi a wasa ade anya akokodro de afa so aka kire no ba kura kwase nia ho ahimu bi ye o madwuma yi ebire bi hwa ne ode ye obofo yi onipa no ye so okokun no ha polisi wo fa na de akira kokokoko ye nya ebedumo asa soli bi ma the same mistake o hwe nipa na ni mu ha enya fine na ho ahi case ni nya so ni ba bi afiri wo ne lab ne nche ho ahi fa e wo fa pa ne reverend Osebonsu enompe ne wo fa pa no e na so no mo humo bi wa abonten se rumors yes rumors that's the correct word tanya na se na bi wa abonten se Pastor Love enim papa ni wo hu bi nti ode ne wo fa yawo no na onyawe yasem o kan ba te ntiti ni pasa na wo fa na mu na oya nom tuni kase no okọ di se ya mpampo so onim hu bi a ono anka onim hu bi na atima ma wo fa no ko wo kuma no e na ala bele oh yo woni ma bi wo ha abakwasem mehunu se metes emfa hwema wa ba this generation ye nyansafo se na wo papa nka bo mu bra odi ase fanka bo mu bra na asumdie mra no na ma mu ye du se ni ba foforo bi nso aba akoye se ona wo begina so aba betwetete ensem a bia no nya no kwafo manipa because obi kura nim sa abakwasem wi ntida bia se nipa de ho be na hi na sere no nya na ni ehunu biem ade a wadi kia na mo wadi kia tu wanyi dia nim gwase kase bra oga na beka wano tum yi ane akire no se ne afa kwati kwa bi se ba na ni perfect etiwa na nya sa ade ni bi e wudi no kura nso system ni mu che sa sikana na e mantem but you get there tie ba sere mo o mi anya na sa na nya fe
na ma wubua obi asema na ne bu ato ne yam Ewaja na onani. di waja ene wonani We ni mransem edikan abose wo. we ni mransem edikan abose wo Na wiye. na awie wiye Na ona ware wa na asase. ona ware wa asase so Ephesians 6:2. dan ya bi wa ye nka kura mfam bosu ya ho ade o the same media di mo ye bi sofu bia no wa ntena anka na temda konfo bia no anasema ba kokuko nsem nyina de ba ye ka adan de ba ko ye nimunyam wonyame mu ni sese wo ye adwuma na wo ye ne kwan so aya na edene se ye nya obi aheda abegina se kofo yo mu ye program so masi o mu fankwat wo sa edini se ohunu bi aburo so aya agrada na no kura so ado be ba me pese mi bu ano no na de akina wo nsi wo bi mu so mo so nkofo mu take week ni ade ye won panifo di ti be do ma ka ma sa me hu se me ko ashwe nso no on be respond no ka edini go ma ready ade ni fitete ya hu se akwa we na am se se ya na ade ni wu ne tie sa na o ye adwuma adro to aye na obi abefi wa ofiri se no na woku e chesu wani mu ha ade se papa wo ofia na ofo ofie na ofre ne ba bia so oturu fa no wadi din atem oko obo obra ya ba fa na ni mu oduru na papa na ni mu oduru no ni yeso wonye se de oto nsafra na no amoa obeduru abozu otie ni okanya no asoleko odi asem na se eno na wo so o mu hunu bo mu nim se bia na ye Ghana nkora ne se okana nipa no be so a na kire se onim se nipa ni mu ndia obi bu a o ka asem a won so awurade nhyira omo yempo obeso so mpo no udi so on na ni aba no se ne oye no ya akwa akiri won so asade che opa na watwa so ntam ye besere yensu asade na adwuma ne nko nanim na masere pastor love so se wiase abrabo na ye bon se betafra cho betuma ye papa mfie bebiri na obi mom de ne ho ntansa abeyi ni a oye ye nyina hafiro yetomre bia na obu na ni agubi so omane nko once awa ba asase so oye ni pane de beda bia mkasa danyan ebere bi ba na osoro mi yemu aye dupa asa ni aye hwehwe ewo adwuma bi mu a anampanyindie bi mu a nye nipa nyina na beka masema mefi won but the misunsun be braw eno no wo na abeba abonte abeka kire wi asese me yale asumesi o hawa asumesi dam so ne yesi makasa atia panyini bi a efre na asumesi timesere no onfa ncheme enne mambu yedu ya me ba betena asese eno kra wo ye mi interview obi sa okay minim ho we ni omu se osoro nim ho we wo ti asem na se eno na mi ewu so ye panyini na omu odu abegina obeyiwe wasa man exposure kese kra a friend say one man platform ka la we ba sama waka to me so enye no prepa like ni be di na me nya no ya she by money 2 years back so no akasa ma mo ti America say asem no man ka na me ana mpese me ti mu ntamu ti na me yesi bla no be anche be di 4 years anniversary Bible dey say o ma je di o aye adwuma nso de nkofo bi hye mo wo ye kuro nkofo apepa ye monya quotation na ye wasa abla we wo ye no so ona te pa it be na me de na ma ban show eno no de na eche eyi na ni kakra bata hu nsu aso nye asol bi de o mu hye mbeti na de say o ma kele one na manyina aso ntem atete me kele nyameti asi ya ne ma bi wa ye mu dan yemu I had to say Psalm 39 and some of ono na ede this will be how ya na ha hu bebiri unhunu na kadie kakraka obekenkan ho kakra me atia unhunu na kadie kakraka na agina quotation is very powerful ko nipa solidity nipa bre nipa nye nipa we awokan ya hu sabre ho gomti osoro tesa ampa ebo no a ya na sebeta frache ono ahunu se manke kame ho amebei obre Eka se mehwe ma akwan yi me fam tetere ma menya boni na mini mum fam tetere ma menya boni medinare ka be so ma no se oboni fu bi aba manimu medane mum ye ko enti se wono obi nya wo mum ye ko no ono nya boni fu ni ama no papa ni ama no nanso me ye amu ye den nanso yawo ami komu de na emu ye den makuma ye shire wo mi mu na me dwene hu afi na me dwene niam a wa ye me ne ho na wogya no tere awurade nyankopo ba mpanimfo bi wa abonten ho a omo no mo makuma ne nya di nwira de ne ho bo so ma ba abonten be ka sa guam hu fi na sa wodwene ho sa bo so ogya ne dere
Na me de me touch ma me kasai. Afe ubie katrama na de kasa no nya wo ba mframa mu. Ade ka bibi se urade ade asomasi aya no bentra yam ende no me nkwaje no mo fa ne ma. So what you asem na say? What you asem na say? Ade obentra yami akwa we asem minim bia wa kan. Wa hyen won ko na bi. Eno nipa no ye wa hipa. Odwa yintuma asefo bo naked bi te so. No one say bibi wo twere konkonu mu. Then they begin to respect. En kasa bibiri. Nkomo bone ne ya na se obrapa. Ese nkomo pa na obrapa. Nkomo bone se obrapa pa. Oti ase o pentem akọ adwuma abozo bi de konkwensa bankomo ni nimfaso. Abra banka okoba Mexico ba no unlock no. Mama na Adam. Ya mama won na Adam. Nkomo bone se obrapa. Nkomo bone ese obrapa. 1 Corinthians 15:33. Wale wa adwene se wi ase aba obebo brapa. Ubo so adamfo bi aba o mse Koowaa Show wa yes ka wo nkomo bone no. Bo so do ho akohyem. Na wa se brapa pa nka wo ba bebo. What do you asem na say? Nkomo bone bi ti se ne ya ho hemu di aba pe so adomedome wo mu yi. Bo so do attention nyina ma odome wo mu na ho ntansa ni bi abefa ho. Ubo nse nkomo bone na se brapa. Ti na ni kwa se nkomo bia na ade wasotie no. Ubu a ne wo ka no wonim na wo ka. The one said yes, ye programs ye nima ye kasa set sadia and ye say na was so ye no and tesa any idea ye evidence ye betima mo say inum nya ye kan happen fabra and no fa ba bia enye yi awrade nhyira na omwaye na ye kase it is better call your father Pastor Love and talk to him. Yes, well, quickly, my messages can be film nothing for second story and like the page, share, subscribe, you're live on Facebook, KUMAWOOD TV, GH live on YouTube, KUMAWOOD TV, some dark initiative, some dark TV, so yeah, live, if you're watching us live, of course, if you say good morning, my darling Diane, and of course your crew. Good morning to you. Please kindly share this video to friends and of course the family to be blessed. Sarah too says that good morning Diane of a Bible reader. Keep the good work. Thank you so very much. Abankwabo Steve says that good morning Obapa Diane. Radio man, you know you can actually get everything in life you want if you would just help enough other people get what they actually want. Nation's uncle, I salute you this morning, or just so. Aluta Noble says good morning to you, or good morning to you as well. This is from a Presley Free says good morning. If it was spoken Bishop, Joseph Bless says that good morning team of well spoken. George Mami say good morning, Diane. Craig good morning. Heavy duty address that say good morning, Diane. Heavy duty. I have this one that says that hello offer, hello to you too. Heavy duty Majusa says I'm listening loud and clear inside Accra, Medina. Yeah, that's it. Second story, I don't pay. Yeah, April and say I bet you I said so the training and I'm a brown and to share a classmates that they are. Sebi so said the Efra na oyena doye a man a freezer kakapa is also a register and I National Health Insurance anyone now she
Awurade Nyankopɔn onhyira nama ma Brown na onhyira ne classmate a nani afrai ana ayɛ adwumaso ewo bi ho a wohyia ne classmate bi na yare edam anifura saa nneɛma ne bi etete saa no bi ho kora ayɛ jongi a ya na wo bɛn ni bo atache no yɛ program de ma no but ebi nso bɔ mo ho modern ma ne yɛ akɔnɔ sɛ no matter what ne no ahyia brabo mu pɛn ena na ayɛ no ɛyɛ futuo ba akopɛ na me de bɛka na na ho ye ne yɛ papa yɛ nti no en dudomu ndoso ne bi nyame nimbota yɛ nti o ma abrante we no be share school ko no nim sɛ bere bi ba abrante na ni befura e bere bi ba ana ma so benya mpagya na sɛ be woni ne ni ayonkofa bi a wontimi mmoa no ti no di kan kɔnete mo nkura bere mu sɛ ubenya sa ayonkofa na to na dane ba na nifura ne ba wonso so ayɛ boafo wɔse wohyia wɔ nifura ni batumi yesu wɔ kwan so anu obusa sɛ agya sa papa we na nifura no ɛyɛ ɔno na yɛ bɔne ɛyɛ ne maame bi ana ne papa bi wɔse ɔmo bi anya bɔne ɔno ogina we wɔnyɛ bɔne na mmom sɛ wɔsoro agya ne monyam ɛbɛda dintia edi sɛ ɛyɛ awurade ne monyam ti na we si yɛ dia ɔsɛ ne monyam hyɛ ne fa wo so na epie na otwam no onifra ni bia na ni afura onifra ni bia na ni afura efri na awom na siafo ni busa na siafo ni busa ne sɛ rabbi ha na ɔyɛ rabbi we yɛ wan na ayɛ bɔne we na sɛ na we na ayɛ ananeja ananina so ɔwɔ no wani sɛ ɔwɔ na nifra mu yesu bu asense ɛna yesu se wɔn sɛ enyewe ananeja ananina ɛna ɔyɛ bɔne ɔmo mu bi na ayɛ bɔne mmom sɛ nyankopɔn ni monyam bɛda di ntia John chapter 9 verse 1. Enti obi ani monyam di ya prepare obi ni frani ato hode a emfa wo se nana ma wo mpagya mu nkasi yomu yie nti ni ya prepare obi ba se na ni mfra ti se o hia no na wa anya ne se de yesa esa de mpagya ne tofo ti mesre omiem high sense no ya ade beno ye ne brand ayi bi na de ama omo de ama wi a na nko betimi so de ache obi a won ne pe no de ama ni frani no e kire se wodo no opese wo moa no wi a ne dan no so han ama se so a oni ba bia fa bio tika ba bia nyame ahia na du de mesre ne se abusuan no wo prot bi a ompe 2 bedrooms bi ana wan mpo na onhyehyɛ ma branche no gidi se ne nkwa na nyina na ni na anti bi mu a ne kra be hyira wo se ye musa ne dan ka bi mu no ye na na ma ye me classmate
ena mehia na we nyina akọ me ba ma wure mfi me mra me ba ye ma wure mfi me mra na ma akoma ni me mra nsem na ma wakoma ni me mra nsem so se yin kire ni nkwan fie ni asomdie na de beka efiri se onyini nche nkwan fie ni asomdie na ye de beka wo se wudi me mra nsem so a amma adoye no nokro nya o me pa chow mra nsem na me ka wo asem na eni o amma adoye ande nokure enya o fate kire wo kon fasade na chechire wo kon twa no wo akoma pono so afa sa mra nsem yenu pe we sa kire to akoma pono so enna ubenya adom onipa ne nyankopon ebasa wunya adom onipa ene nyankopon wanim no ewo wa akwan nyina mu sa ne ma mienu we bia wonam bia hunu ni wom no na obetini wa akwan eno ana tretine wa akwan enye wani so nyansafo na nye wani so so ya smart suro urade na da na hu free bone ho Proverbs chapter 3 verse 1 da mienu no de kan wasi so onya sa no kure ene adoye no a afa suro urade na da na hu free bone na da na hu free ade aye frɛ ne bone ho for hunya de nyina sɛ urade ni mu fa wa hunya de a wo nyina hyɛ wo urade ni mu nyam tiye na nyina wo de be hyɛ urade ni mu nyam aye sɛ wo hyia mobroni ya o pe baabi ama na bone sisi wo de ahyɛ urade ni mu nyam no e ka sɛ fa hunya de nyina hyɛ urade ni mu nyam sɛ kotugu aso dem sɛ wo dum obi a woni bie wo dum mobrofo na hyɛ urade ni mu nyam because urade na ka sɛ oboni frani a obone boafo na de hu mobroni no be bia so hu mobroni mo bo de fema urade ya fema urade so na ka fa hyɛ mani mu nyam a ɛso ade ma pa ode afem no ahyɛ nani mu nyam ama ne oni bia nya bia di adwuma nka wo sɛ urade yɛ wagye ayɛ ba sɛ yɛ mu nyam hyɛ ɛde sɛ bi obi eni hɔ ne ya pam ne ma school fees na wo wakotua wo ba wa hyɛ nani mu nyam wa me ya medan ne ka nti wa hyɛ nani mu nyam na de wa ma no onipa wa ma no urade be hyɛ na nam urade be hyɛ na nam Proverbs 19 verse 17 ya me ka kyerɛ me maame empress one ne sɛ wayɛ nti wanya ne moroso man tache urade ko we do de na gina nipa nyina anim di nipa de na ni bedi akyira ahwɛ sɛ abrabɔ na dane anan nane nim sɛ nyame so adum bi obetimi ayɛ oyi obi a wontimi nya dia ka meka sɛ wontimi nya ba wono bi obetimi ayɛ epos wo hwɛ no wa short kwama nipa buru nipa tie no do de on hyɛ da nye program bi with this man on fan tu just o mo epese o mo moa no ebe nam ne so am ya boa ni nyina ye wa na waye mo onyi na nim firi no ho no ma branti abrabo na ne wa hia ne nkwaje on so ne sadan ko si mamiska utim sa no ne hia no se me kwa obetime nka o se me sro mamiska o se ada wunyimi ni me nsuro me si nsuro onim goso da so na ni na fura ekwam de na oni wo bi a wo ko hunu na aka se ni pass masinie me kama se ma na ye ma we ho empesa ne bayi pa no wo so ne nsade na kwa ba bi kura opese wo kro oti ase edisi wo hia wa na ye ne classmate wa anye a onim se ne ba na nim nya duru wo wo nim se obetima ka ne wo so woka ono eka anasi nsubo no so de medinidi wo saade na wo de obetima aye bibi se ne wure fi no anye bibi kura na wo no so tie ne wo fa me na maame no no so wo fa ne me onye bibi na ene ma na ne mare dan beautiful said yes so said yeah no and I God bless you baby yeah I have to go for my first break. Of course, when I come back, Koowaa continues. Please stay with us. Home. Mepacho, I am the nation's uncle of Bishop Lumba. Home estate and block factory. The power of Buano. A big biara assembly opens a woman fee. Now, if you want bosses say, and we say yes, I'm part. This will be fee. A home estate and block factory. And yet, sir, and ye every war. Where estate a woman says you won't come in the friend now. Yan dano, your poor baby, if you know near Daji, if you are one on it, or control, or prefer yes, we are talk, because when you will be a near, Obabi see a home for so. The Babwa, I'm estate at Tiapo, Yenim says Capel, ya, Yenim 50 wasam. I was with my Libya and I cut you some, and more than 50 one on a sentinel. Who for me, I'm a good now, baby, I sit down. If you only said, yeah, the block papa this is meant to coordinate. Some ya water, who wonder. There are a lot of estate, Okota and Jeninsu, and Minuato, Okota and Jetna and more air prugu. At the idea, Yejina, ever said, and Yammer Kotote, and Modini at the Mount Sawata, and one in Yamsha and Winsha, ever Yamisha, our fan number the was and any home
for edins awoso a home estate and block factory afensu biem ebia wa amanone o Ghana open product day product eni echi product ni bia traffic wa enu nti ne free home no efie de ye dia product bia wo pe wa santimemu eni nkura atwa wo ahia de ebentom ne aboa wo na ya ma wonsa akabi ye dia efre se ye se gina mo hene ne ye list bi bia de ma asase kakraka ya mi twa chiro ni nyina asase kakraka ni nyina eda tech he ya tech kuma se tech he ya tech area he ya ne wo brania mo bia bon so da form afenso wato product ni bi o amaname wotimi mesi fie nzizo sanse woni obi a wogini di wodi sika ma gusuafo no mbodi enamfo apawa wo fa mi gina ma wo se bra home estate and block factory hwe ye company ne on company kasia ana hwe on workers no bia bo adwuma no wo bana ma ye order so fa me 20,000 of blocks ye calculate ne de ho bo ama utu ato accounts ni a show 2 weeks 1 week 1 month it dependent orders are your ebi kwa baba na otira ye na order bia ni ho a ene ne ye ma be 3-4 days ye be twa blog no ne ni nyina egu cars ni ye dia kugu product so afi wa po bi a wo gini di se o ma ye se egu so keke na ye hu video di a kire wo afi wo say indeed o do ho abokupa in fact so o twa blog no gusu wie mpo ne ye de kona wo gi ye di a yetimi gina je wo dan plan ya se si fie type a wo pe di ama because ene ni papa ehun enna ne anu kwan ye uyo odwuma ye ni bi upe fie mu a ahan e de adwuma udi bie hospital udi fa workers akotenam oba besi eye home estate and block factory so a ye be ma ofie ni bi efe nso wo fie ni bi upese nkofo me han uni ba bi de fa fabra ye bo ho dawudo de ma ye de ama han e de ama na bibia akotote de ama ope dan han semi room self contain dobro de dan bi a ope bi a na besi eye home estate for so ye be di wani e de wawuda ba bi pa because we are from home so we believe home brefie na bra be di wani brefie be bossese brefie be transas brefie e be handa na wo ube ye hia e number de guasie no krase munti ya ha ze obi edi nsawoso obi edi ni dwuma wa ha ye jama sase pa manso na ho ye manda mpa amodin wo e ma blog papa servicement akom usa ye ho a wayira fre na ye no ni nsawoso makra ba this is the nation's uncle offer Bishop Lumba. Yes, in our family, a Koowaa Media na ocean will KUMAWOOD TV so no. O man no krasa wom to me bon kwabini si anu mo samo of mani abere. Me simu nyina mo nka me ho. E wo Koowaa Media so, e wo KUMAWOOD TV. Ni anka no kure nche nipa. O man panyin yamfo so aka no kure kire no. Sa na minister yamfo so hia no kure. Na nanom ahemfo police fo soldier obi bia wo fa kura me yebo na me hia no kure. Bo me na yanka no kure wo man mu. E wo KUMAWOOD TV. Ofa kwaba. Yeah, cool. Ese we bai ofa je mo say. Jadi ato kwabena. Asabi we nya respect bi ama na o kan fon kire ni. Etim beto yakunadu. Won so agi the same fun. Say Ghana politics, football, awrade nsani. Na da bi am ka twem se mo ni asofo na chi. De ni abe ko. Prophecy no wonyi. Wonwa. Ensama agent ha e wo Ghana ni social media nyina na yen yes akaka bom ene yes ye kabi ama wo so wati. Make sure so be Koowaa dwumadie eye adwada ekosi fiada e wo KUMAWOOD TV na be de mu host Diane ena me de evremo KUMAWOOD TV amansane yena yedimu any D4 na ye bo awimfo ba da wote se wo fa lumba ne tabo ni din ono ene na mebe mo akọ na okotie ne numa sem simape na wo hunu se ope baby pa ope D4 bi de ho akobata no a ye wa D4 mu ahodo minimo ha ko e ha wo hwa abodamfo wo ha ene ya ba ha wo hunu ni nyina ma oborofo onidie papa na basa so na eni di se me wo ni se o yare na ba na kache ha ono ama baby a wo beda
na wama aduane adi kosi sɛ wo wobɛnya ahoto na wo ababa bɛdi adanseɛ nyame nsa wɔ ne so nneɛma a wɔyɛ boradwe ne nteaseɛ so kɔ so na wo pɛpɛrɛ bi akɔ mpaebɔde a ɛyɛ gyapo kurom ɛna ɛwɔ sɛ wokɔ ɛdidi sɛ bɛyɛ mu sɛ bosome bia ɔyɛ all 91 te baabi a wohyɛ bia wotumi aprepɛ na waba bi bosome bia efia da ɛtɔ so mmienu na ɔyɛ ne wɔnan fa namba na egu afidie ne so na frɛ papa yɛnkɔ ne hɛ odiifoɔ no ɛtire n'anum kasa ketewa na bo sɛ wote n'anum kasa mpa wobo ɛbɛtɔ yam yɛnkɔ hɛ ne mmara yɛfɛ bi nana yɛ bo a odiifoɔ awiemfoɔ ba ne wɔ gyape kuru adom no nyame de ma yɛ kwa wɔ sɛ yɛmfa nkyɛ pa me deɛ medwuma me diaa ne sɛ menya mesom ne mesɔfodie nyinaa mesi mehwɛ nyanka misia mmɔboɔ wafoɔ bɔne ɛna mɛhwɛ wɔ na woba no so nyɛ no nkoa nti ɛsɛ memma wo nyame asɛm na wonom na wodi na womeyɛ woba no nya gyidie sɛ woba no anaasɛ wankasɛ mu problem na ɛbɛyɛ dɛ yi ɛbɛsɔko gyidie ni mu a wonsɔ kristo ani kyɛsɛ obi a ɔyɛ dɛ wowɔ gyidie wo a wohwɛ me ne wo a wohwɛ me no sɛsi a wohwɛ me no wo na me ne wo ka saa asɛm no bra ani akyi nye diifoɔ wɔ hɔ na si diifoɔ ni hɔ baabi a me wo a olumba ɛbɛpie me so no yɛka kyerɛ wo a bɛyɛ ɔma no ɛbɛgye wo nsɛm mehyɛ wura mu baabi na adeɛ bɛda ahotɔ bɛyɛ deɛ baabi a wobɛda deɛ wobɛtena aduane a wobɛdie wodie wonni hwɛ ko a me sɛ wode yɛ mbɛda ɛnyɛ akyi nyi bɔmmɔden aba na abɛdu ha a wobɛhu nyame animonyam ɛne ne kɛseyɛ me namba a wohwɛ m'akyira kɔ a de bɛnyam yɛ 0243 35 65 83 bra na abɛdu ha a wobɛhu nyame animonyam ɛne ne kɛseyɛ amen. We're live on Facebook, KUMAWOOD TV GH, of course, YouTube, KUMAWOOD TV, Samdakus Initiative, Samdakus TV. So, yeah, live, and see, now, what like page, you know, what subscribe, what I share, now, I so, any be, I share. What I remember, SMP, and I actually teach you social media. So, remember, say, the show is brought to us by courtesy, for Nana and our home estate and block furniture, of course, and then area code for NMA address Emma Medibetina TV. So, Mammy read a couple of messages quickly now for you know. The fact story, no AP so Emma. This is from our French brother that says that bonjour, Jolie Diane, bonjour, monsieur, bonjour of this one is from Amankwa Post to say that this life is not this life no be balanced. This one also from Heavy Duty Magister that says, God bless you, Nanama. Orura Kweku says that, good morning, Koowaa Show. God bless you, of Lumba. Heavy Duty came back to say that you have done God's work. If what you say is God richly bless you more, Nanama, keep the good work, and of course, may God really bless you. Where message is for Eddie Abba Ama spiritually and Ama Brown. That story making headlines on today's Koowaa Show and Sabetoja say if you are Schwarzenegger maybe more Ghana Hano, but also as Tatsi, the top and take it say with the Dolores performance. I feel delay even I can't summer friendly say sorry, na me masturbate. Yes, a girl been a talent as an old throw shade. Madam, we all babble meeting. We are bad. And that way to hold Nenubra. We all bad. Boomiding. Ube says, this time, was he? What fire war? Sorry, na me masturbate. Yes, a girl been a talent as an old throw shade. Madam, we all babble meeting. We are bad. And that way to hold Nenubra. We all bad. Boomiding. Ube says, this time, was he? Sorry, na me masturbate. Yes, a girl been a talent as an old throw shade. Madam, we all babble meeting. We are bad. And that way to hold Nenubra. If you see a one, Obi on your like here. We be we see a nyami beti meshira. Benya we see a dodo nyina onyaba. Obi so bebe we see nyami beshira no.
Obenya de dodo nyina ba ohunu nyansa da. Na nyansa hunu de no ya na ya twen ne awonwo. Ko nipa wagimi mponka ne nsa ka bia. Uhunu se nyansa ya adwuma kakra. Nipa otimi nya sika na still awagimi no. Ano wa hwetwe bonyini. Obonyini de nya nipa nya na beba wiase atimi abewo. Na sabi obi ba wiase so no wa mewo a sabi enye dam. Na enye sen. Eno yemu aten gobo nsam gye. Ya na enye problems a. Na Hana de no man be no chefa. No man be no chefa. If you say no do Hana. Nenso no Awurade ato ne yafunu. Na Awurade ato ne yafunu mu. 1 Samuel chapter 1 verse 5. Na Awurade so nimbotaye nti a wato ne yafunu mu. Na ehiara na ne kura ne yinu. Na ehia na afiasras ne gadi delay. Se obehuru ne bo. Awurade ato ne yafunu mu. Se Awurade ato delay yafunu mu. Na saa na no ye na afibia. Saa na afibia so no mu yi na hi na afibia wosi delay so. Na ne kra wura hoi. Afi delay kra wura hoi. No bo Awurade mpai. Na obo Awurade mpai. No de ya su. Di delay mfa ne yawo nyina nsu nje Awurade nya afiasras ne gawe wo ne we de ma no. Onfa yawo ni nyina nsu ma Awurade mpai. No se bo se. Na mpai bom na de a wonye ma afia ni nwunie. Say, Asafo Awurade. So ho wa fru. Sa me wa friend delay wo hwa ma ne hu na fia de me na mu. Na wa kai me. We emfi wa fru. Na ma wura emfi wa friend delay. Na o ma wa fru obaba ni. Na o dom wa friend delay baba ma na oba. Ani me de na mo Awurade ni nkwa na. Awurade me so me de be ba ne ba ma me nkwa na nyina. Delay asema won kan ni. Esa ya Awurade pa. Efia nhwesa awo betimi aba. Na ba wi afi ni awo de kafa na hono aka. Ko nim se nipa ni nyansa cheo. Unim se na no ate cheo. Unim se wo nim de cheo. Mu se kakra ba ne ho cheo. Di se nipa we se ko ni bibi mpa. Ke no na wo hye kokwam de Awurade asese no nko aso kire wo so se ni nipa tie bia ye pe. Esa wo so wo manani aba so no mo ho mpa ye dia. Ene ye nyina ye kai delay wo mpa bom se wo hu ndi. Awurade surprise no. Ne ye nhwe ade a wo de be kasa afa delay ho. Surprise no. Kwa de me de manu tu. Ade a bitemempe ene me yonko ba obebie na no aka ste uye fu. Me yonko ba bi a meti so aka sa bia na twa. On sa se we de maji asem na fa. Yeah. I'm pissed off. Eyam kwasi akasa enye. Wo na wa wo bi fa. Ohunu se anu na betimi. Jesus name. Uba no obeye gede. Wan gaye. Yes. Uba no obeye jonki de. Wan gaye. Uba na sabita frat obebo dam de wan gaye. Obi awo bada wiye no sa na obehu woni fie. Etini e woni bie no ne ho to no. One day ni afro one two ni afro say ya che oba. Ise wuni ani je. Enti obi kura tim ga nka me ni ba kura nka me pe. Ti nyame nim reason ti oye ni oye nyina. Ti nyame ne nim botan ti o ma delay mu ba we hu ahinti me sre wo soro. Mpaebo ni ahobrase akwan mu se na nka delay wi aso aba o me woda. Mini so no de o surprise nipa. On surprise ya fiasas nega. Na ade ba akopɛ na me ka che delay se. On forgetting owo nyina no mfa ni die ma be ma. Ebe ba ma na ni awu. Fie mi ansa achi no. Ebe ba ama na ni awu. Eya mi nyame ka ate afa so ntina me bɔ no kokoro. Ade ba akɔ betuma sikwan ma ka che so on forgetting owo nyina. On fa ni die ma be ma. Bi betuma tena said you oye ya de ohunu so obu nipa. Na person ante mi nyame ka che no. O yes ape 3 years to come no. Obe surprise akora wi. Na obi nim se na na ma brother. So a woman the bus se ni kunu sa ma ohunu say yes. Wawo. Nti onya abotire. Ewurade begu we yani mu ase. Na wo ye na ye ewurade ahi. Do you ohia ni agu na no. Bia de bi hia na wo wuyi na hi no. Ogu ne yefo ni mu ase. Say di pakro wu yefo ni mu ase. Na de ne ji wa amane ho no. No di pa na di ji obi amane ho no. Ne ho nya ni toto. Ne ho nya ni toto da. Verse 17 verse 5. It is a delay amane ho am wadi je dia wo so wo ho nya toto da. Na wo wuyi delay hi no. Ugu yefo ni mu ase. Ewurade so mfese na ni mu ase da nti obe surprise na ma wo wani magu ase rather. America sa da ne se ile ba da ne nsa so a afede kasa wo be se yi su biem
we so he nipa no onimade abobra na no ate etitiri do no ena owiska ono odi ni birthday bia onya achade foforo a esombo udi na wa nto anje onwani munyama emma edi se say nipa we wo se awo nko na eba wi a eni e bia akran so beka so kwesere e bia ho na sa amere so be sa de wa aduna e ba sa de anu agya obre na me ka che mo fast delay so ma ne bo nto ne yam ye urade pe no ye sa ata ma wo che we du oche ni bia e bia nka ne ba na bodam e bia oche ni bia ka awo mu na nko hwere ne nkwa ye urade ni mbuta yenti ode na hye ba bi ode na hye empo sese emma Oma ne bonto ne yem na ne awurade aye na efe obi awudu ode to gele ahuna di kura edene ma da wono so sire wo soro se onye de no ahene ma no na obi so nwu obie no nso anya ne de to sa aka de ni nyina on forget mentie ngwase ankomo otie kwase ankomo a edumo spirit ade ba wi ase kwase akasa mente aha me tense no se kwase akasa mente aha ofo so betie kwase ankomo amfa nkura hye bi amrew so kasa wate kura onte because kwase ana akasa oti ase adwene mama adwemba ade mo yedu akokọ wani na me share delay be no me abaya bi I personally love you, trust me, and you know it's in kwase ankomo said yes so said nya do it's in kwase ankomo it must be said the offer and kind. I hate stories like this when I hear them I see them a year. Facebook for mo share mo delay Facebook mo fa this story nko amane ma mo nsha amane nsan kama me keke e be se bibi wona bra and I am sure this is not the first time I'm saying lady we work as a not delay and people fight for her and people say that you get people to fight for you you know it's true and they will see they don't talk this and of course it shows how responsible the lady. So if you are sitting on my challenge from someone down. Anyway, ma me comment in our power. Na Profa akika for no. One more you TV. Na sama one more kikani chenkuri. Na the other two Jane say one more say even evangelist man pass the then and our brother say so ye SN pastor okay. Yeah, you church, no, Papa Manfan say, Faha, yes, and it's almost said, the BBS is not consola. Then so I didn't hear. It was Anthony Panamu, Yasia Kum, I saw for the base of my Jimmy. Young son, you want to remember the Atamu, young son. Until I must Yamadi, so do I know the Jimmy and Dawson. I know from Archbishop, no, my dear Monsieur, no one to my dear Kota. Who certificate to Google? And you know, Jimmy, yes, the piece of Israel has that on Frigana. A man is saying, and Californiata, me, and your sophomore can tell me why yes, Jimmy, your from Bishop. So when you meet here, you promise where I come for. Now, if you were the first cabin, Jessica, now you are calling Jessica Swamba. I went to hear a report, I went to hear video. I'm watching so many years. When yes, I was in friend to me, find him with the city of the cars. The day in a couple of Juma. When you answer for Solomon, of my baby, and plan on my 700, and you know me at 300,000. When the Jim man was in Kakaka, and see the beautiful temple of Israel and Solomon. Maybe, oh, I was on that one of them. Maybe your baby, I will walk on and found me when I'm with him. Okay. Yeah, you church, no, Papa Manfan say, Faha, yes, and it's almost said, the BBS is not consola. Then so I didn't hear. It was Anthony Panamu, Yasia Kum, I saw for the base of my Jimmy. Young son, you want to remember the Atamu, young son. Until I must Yamadi, so do I know the Jimmy and Dawson. I know from Archbishop, no, my dear Monsieur, no one to my dear Kota. Again, who certificate to Google? And you know, Jimmy, yes, the piece of Israel has that on Frigana. A man is saying, and Californiata, me, and your sophomore can tell me why yes, Jimmy, you're from Bishop. So when you meet here, you promise where I come for. Now, if you were the first cabin, Jessica,
na dia ko ko sika no so amba wa want me a report wa want me video am watena so many years when yes ka so me fan try to me fan let me dey sit down dey to cars dey dey na ko pon juma o nyansa for Solomon o pa ma bebre na mpona no mo ye 700 na no mo ye 300,000 o jiji man wo sika kakra ka no see the beautiful temple na Israel and Solomon me ba o wa so da won fa ho me tie ba bia me wo ato na me fa ho me wo na mo nsem ya grada ko me ba okay ya ye ni church no papa me fa no say fa ha yes on Peter man and I said I say even evangelist one part when you say pastors a Ghana so for nyina ye 10 na brada ka ho 11 ese afgada be nyanse ni a 10 ni mu bia be computer man asa on point be tuma nyanse ni a 10 asa why mo maka nyina de na agra 10 ni nyansa nchen o mu bia iya konfo wa wo yonko sofo awoni ni wonya meduma mu awurade asem si nipa baako nante obede ni abanu nante no baako hwe ase a yeso ni mu pagya no watima ko gina konfo na ose afi ni wo nyame a oba na chi ama ne ane ni wom dada wato fom no wo na tikwati wo nko a nyansa wo de yesa de na ye de banu yesi ne baako banu yesi ne baako so mbrem aketia wo homo mbrem aketia wo homo na so baako hwe ase so baako hwe ase baako ne be wa na yonko baako na wo ka ne ho na na mane so baako fo hwe ase no bi nka no ho no oni ka no ho no hwe ase no oni Ecclesiastes 4:9 una abegina asa agrada ne sofu bia da o se yetente na wo mo esenko watima kana asema kirewa wo aka ne se wo yo sofu abetima ma na futuo be na ade ma no na abeka ase nke nwu ma me nanim ase wonso obi aso da na no tugu ye ofre wo ne de ene de wa behunu se yetenete ne ma ne wo nhye da nim nyansa ada wo ye ne se wo nim nyansa enyam na mebu aten osuru ne betua ne kasa de ni nyumate se de wo ye na adwon de nam no ene na asem wa kam masua de bi se awurade nyankopon kire wade a emanim duro nimdie eka ho danse onipa kire wade wose won certificate a ewa ha nyina nyame amane bi wagye ne onipa ho ama odi nkoma odi ne nipa fam anko ye nyame nipa na nka nyame ho no wagye ne certificate a kan nkomo mu beye du ka ba bewom ko nipa bi a wotie bi akra bemme akromfo mienu kan won tiribo mu a eze otimu se atayi na ebepie baabi onim nipa na oba no obeso oya na maame ni nya yonkofa so obefre no ni program no so etima friend no ni program na sika afuro strategy or the type maame na bewuram go to sa friend program e de obeye bibia ma na kosoro ti no no nko a de sabi na nim jobiriye ekosi program na asese wo kobi ye bibia nka ho biem asema wa wo kan trust mu so wo certificate ni ano na ama mu ayedu ntie wudi nkoma wudi edi so obi akodi certificate wa ban mu se me ye conform metima ye adwuma bi se na me hunu so wo nkrata na ekọ ne ntia me patro madimi ana me nyimi obi so oton heba enuro oton heba nku so kochi wabra oba tv so no sma bodi ne krata ni me wo krata kire se ade atu se maduro ye papa me patro me yali stroke na me ko wa madimi di me ko no wajimi sika no ntima hwe no sa me yebo me busu a mitimi ye kina na mitimi ye nkino o ka chem se me record bibi ma ne Ghana mpanyimfo bi na yare a ka me record bibi mra nsa no akata me evidence way but according to source no that go for can say even when you get there then go for can no would you have your two for being very good evidence and am me kra me chese so akoya ne approach for mpanyimfo na bi na kira no so obeso obu o mo de a ba ma nya bibia tu ko no mabuza as evidence way what do you mean about the evidence? What do you mean? I didn't want sound me akwa me drum wo me ntiase. Sa asem no me da person me de kata bibia so no. So the evidence by the say this one and if you Dan ansane na. Ye ko headquarters wo bi makra. Say case na koti say. And am so mugu so. Na evidence bi o was ye de beka ye o ho ne ho. Na omutimi de ma ne kokko. The evidence ko ye nsaka. Na ye nka nkyere maame na ni aba ne so obi etuo threatening issue bi sa na nipa kro no
omi so owu owu ya otiasia eno so ye de koso ama omo sisi de ye nka na ni ada ho ye guso ye ba na mpesa mekache Ghana police for mpani for ne say sa evidence na ya no mo so omo hwehwe ye omo de ye de dan yan ye nkura sesem kase wo so omo jai papa dan ya wujina wo wan mi say obi ku ofalumba na ewu ana wo mom koka so obi ku ofalumba na wo hu nipa kro me pa cho ya wan video no ye de na yom kochi nipa kro no mom evidence wo ho e say ofalumba de ku ye mu je na nyanse no ze Ghana na o masisi ni class na me hu say ya chi ye kum dan yan na me go police station go kan cho say me hu so obi kum dan yan na ya radio man na eku they will come to radio man house and arrest radio man. But you can't get radio man here. On a book and they sorry, you see the dinner keke. A yebia as they go to and pass sorry. But what do you was can do? They will come and question me, sir. Evidence, the enemy try to trace them in Musu. Yes, I am some they have to stop. Omonim say you Omonim say you more Brian this country and was so the only move to Mosoka. Now no see I check one tibebre. So be aka say me so be ko be dey ati agwache me bacho won yi ka say ohun say we obofu odi awu ye gwache obofu ye chi won so nko prove evidence ba ye nim kofu bebre wo krom a omo de omo ka bi a ye nche omo ohun yi say me hu say we obofu akokum di power ba bi minim anka o say gwache obofu straight no ya nche no o sika ani ye chi ohun yi so nko kire ye the evidence of one ba bi kura de ni si ye when ya man ye de ni tum. But Canada Japan the car say, Sa MP no uye no, onim ni oku no. Eno de ya nche Canada say, onko tie nipa ko tifie. Afi asem na me ka betra say wa ya. Ya tia no so onim, MPP ban fo ye mistake. Edi obebo ne nsem obeka say ya no obeka no. But no commander, no IGP. Go and arrest Canada Japan say, nipa na wu, ono so ye MP. Tu so onim omo de akwache kire na my evidence bi amfa mra ni o we besi na omo so mo ye wiemu bo obi abase ono na o ye sade ndia dan na so obi ka no oni bi dia etimi twi no so nko ho ye maye na ni owo bi dia ye nche no wo ye sa nya me betua wo ka me no na me ka tro mo sempo no nimdia me man ni enti nimdia o man ni enti obetwa wona gu na wonso so wapunim die enti so wapunim die enti mepu se nimi safo Mapu say nimi police banyini. Mapu say nimi president. Oza 46. Miso mapu. And grad ade na yo mbusa evidence o muye mwa. Here ni be na sika ni enya ni sika no no ase betuma fremu ntu akotwa to so abra. Ni ni ayo kofa bia. Dan ya ehu wom. Omo anim se hu wom. Ah dan o tie dia nkwa na be kan despite nya o we. We se me kwa akotwa ntu ato despite. Masa. Ade bi wo ayo na dan yan. Ya na ye bibi bebre o. Ya na ye bibi bebre aban ni ma body ni nkrata se me wa akonya se bibi TV station timpa chaw meti ha na sa aban ni na ma omo sa akonya no na owura samda kuso nya sa akonya na wi no se ma bie school ntibra bi ma register ame ba na ne wo so wo kire mo hanche me fees so ade no wo bomi ase me nko fa evidence mra wa asema wo kan evidence na ye de obi aba TV so abeka se awurade Ghana mpanifo ma me krata no mde ma me no edi adanse se me ma bene mitimi di ska fresh ka ma ne ye bebre eti o mama me ho krata se me ma ye aduma duwa ho kire fa aketu bi ni bra na me ma ne ye bebre ma ho ampa ho kire fo wo ma ni mu nti o me so asole because wo krata de eso ye bibia ma aban na wu enti no de ma wo na sabita frata se ma kona nipa na bumi na me beka Mosi afedi nka me nsa nkopɛ evidence be bie na me mpamra no obi na ya kwakuten na domko obu ohwo bi wo stadium na onum ba akwa oto ba akwa no wuram undua gelfi oto adonko ukura donko botro atini dom na om wuram na boys no ma donko ar bebre broda part de program na om timi nsole asema me kan esi ntimi nso ne ka mumisa kwakuten se aban no pressure ben wan kwakuten ankom so ebi omutuzi se wode wuduro bia na bibi afra dichie ko ye maya de nsa to na don ko ye hwemu hunu se na no ba to na evidence ni ye de yan evidence na nam wo se bibi gu ade ni mu ntia bi ti wo do the fact say microphone na bubu
ekuku hodi. The fight is say obi so abasa wa pume. Wadi na yi no dia no dia nya evidence. Wana ngofa. Nada na ne wabu no dia wa mu ono angofa evidence ama. Ya wabu no. Ada no amu ono ameye case say oguti am ya buru ya nom na yi na buru ya dodo. Na me noma na mu me sa. Ni anka say okay ko evidence me am yu say odi bibi na guma na mu dia mutimi ko ni ho straight. Na ma me ni dia mutimi ko ni ho straight. Asama ye ke nipa ba ko de jina ntamu. Eya ma me no. Ana ozo otimi ye sika gali. Ana ye ko kutin na otimi ye adonko. Ana timam ni anom aburo. Ana me se mo achi papa no. Mo di mo sa atena de so hwem. Ana we so obi akọ ye sika na abo no. Ana no so ada na mo so mo ngwachi wo no se mo hwem ade 20 abo no. Ano de mo hwem. Na mo ka so onko for evidence me. Eya kro no nsu. So de ase eya probosu. Eya ye nim no kura na ye nkasu. Ba wo ye ne sa, asura jam fa ncho. Ma me ne de maka che Ghana fo nya che bo se me ni nyae ye. Sabi ono wo nyae bo ne dwene fa me ho ada bia no obenya na nkama wu a. Etu e pa wa bo ne nkrase bedu o mu kuno no. Ano so. But nyame betua ne kase de ni mate. Na wa ba bedu ase we ye good chen wan. De o se obonefo se wotine no. Oni pa bia wo se bonefo se wotine no. Amai be dome no. O mind dome o. Na amanaman be chiri. Amanaman chiri wo computer mind. Go won say maam no wo ye bone yefo a bibia ntimi sana adwene. E bone de obi aye bi obo no de ne ye mumu yo bone. Verse 24. Me ye we ni ma pray ni pana me ma survive we san go fo ni bia. Verse 24. Verse 24. So wo si obi se wotena aman edwaw wonim say maam ne ye chinchina aso ye. Agada be ye sof ni tiri mo den say no ye akonfo. Me na nka kire o. Me say obaye sof ni tiri ed yabona no sa no maka kire. And obe ba de obo we tan che say. Na nya we so na be ka say me say ni ayeye ne ye kuram. Panifo ne ye wo ba bia duru no me ka kire ayo be duru. Me mo so dance na nani aba no so. Wa kotuatua ne bribe no. E be ye no mo no sa no obete. Wan sa cha na dwuma mani pa bo anto ye mo ahwa ne obedi e betom de be nyama. Elo ko ne niam nyina me na huni se kurom ana ye tie no sabe esuna adwene nyansa nko ne esunu bribe tua nko na esunu nyame tumi so nko ade bi mmere so a wo ye dan ye beto no matter bribe abetua e papa ne ka so wo sika che me ahia me che o tu dia fa asem ne ko high court e be ka 3 days a minister di me fa for ma ha me ko akodu high court o ade ye dan du adanka mu be di asem na masa abe kurom ya brabo na chen si o hia ni bi o wa akoma nyame sa aka ne ho a wo ya ade bi eyeye sana mpese wo hu tu de oma akwayi so ne so ana hene sana nim se pan a inki wo masa no oma no so ne so da ne bedu no no akuro ya be sa be dan no wata am na mawi no kuro ya be sa be dan no waka sa na ote ene wo kwa no wo wo san a no afere wa so ko jiran be bi nkwa se se be dan brate no no na ko ye akodu wo no nkwa de wo nkwa ko be bi but enye si ba papa si juni aba na ka chensa de a wo ye ne ne on fa kwan se so be bo an o di ase video bi anale bi o se bushie gold and there was one fed ya ko na no ye de no na ko ye de no ko yo se gold de no so ma som kama no amene kwa na nka nche obusa nse enko he fie pe busa eni bra biri kuro ma ye ti edi abo ye ma obi ani nse bunu ko kuro ma enye eye eto ya kan wadene kire ye to we be kan adena cho ye a unya na ye down ye no nyina bebom ni akọ mo ye na etan kuro na ye tan eti kuro bribe tua de nipa nya sika Ghana de obetima tena mo ni ade ayiro mo pesika ya mamma bu na ni abre na maza kwa no ba mpo ye smart say dia be maka so ye bia ni obetima ye o di ase me tia me sim ni akomfo bebira na nta police bo adi tia akomfo bebira me ni wo so obi sim akwese wonya ade wa ntima anye ati chi bebira mo madima agu obi ju obi sika komfo mfra no rasta no o de biso pike de biso ni bia o hem bia ni komfo rasta mumu yanza ye den okoje 3 years afa no abana no TV so wasacha bo tricks e wa komu ye den okoje uyo obi esika sia no kwaje no so wantima anya ama no nkeka aka ne bo mo de wantimi ntia de no kwatu dianda na no de amrani timi de biso police mu mara timi che no na gada de ne mo so mpa evidence mra adana the same police ni mutimi chi wo bi wo de biso de ne ba sunyan na batu mu na the same ade na obi di ono de mo sira say am five na me tia police fo bi no mo ka me da bia na America no wo mba bre papa mo nim no kura na mo nka wo mba bre nyame ni bibia ka na me ka cho ma no the same institution obi timi de mra bi di obi
na eba mo nyina mo ti ase se mra de adi no ye mfa ni ntum na the same mra no akodi mpanifo na nse no maka cha ose ose obi kopa evidence free he food and drug board asho obi ayi so se eye makoto no akumia akume akoto edi minya na mbeka ya wo se man evidence ama untime nche no wa bia we ya wo kan ne dia obi to aduane mo na mama ne nkrata obi to aduro mo na mama ne nkrata nkofo eto obi nyina yare yare ya omuwo mo se yentimi nkoye mo nhwehwe mu nchi nipa no na emum wo yare na wuwo ko evidence che se onum se aduro no na Danya yeti kroma esida bay. Esida bay. Oh, mama mia. Kuro we dia no kuro ni o. Ye nya asase bi pangi etuka kwa Jeremiah 9 kan emfango. Semitiri yensu. Ana mani so ya bura. Semitiri ma baba. Kamesumi ma baba. Aliani anajo. Semina kontifua so ye wa nia padada so. Asase wa ania padada so. Komejame ma ho. Ngemecha Ghana wa dwane. Na mefiri wonche akọ. Kamefiri Ghana fo nche ko. So nyina ya warese ni. Ghana fo ya warese. Ene konkonsa. Akonkonsafo. No kuranka sa Ghana nhwehwe biem. Tisankamenya asase bi wa akire. Wo mo benjemi abisika beso a. Kame dwane aguro mani mako because yes ana wa akra ye town man pani for na half ya bonefo aposi for half adan kwaso ampafo sabita frache ye mpifu from half o man dane sabita frache mo ntini pakasa ya so for half adan konfonsa ne apobofo mo ntini pakasa etisantie nya kontufu asase bi wa nya pradada bi so can you leave and go obi gina to ko ha. Hello, good morning. Hello, good morning. I saw me someone can MCR. No, my minty. Okay. But I'm one on call. Unfortunately, I don't know. Maybe I have to put my message to them. If it was me, maybe I would need to show. Who? Who? See ya to a man with to groom. So, but I've got to get him no crap. I intimates the chini punk country. Yes, so, and then the power in means me. You know, Diane. Baby, will be a bonnet. So, no, I bet you don't need Saturday. Then I was if one name say, send them a second, that woman me trying to pass some mensa. No free station, I'm see. Go to a grad environment. No, we send the Pakura walk a crib, I said, you're more when Hana and don't cry evidence. When you are because I know you are baha, but the crazy pot in a mountain. I don't come with the answer from now before Mamma got it. Evidence, babe. We wish you about KUMAWOOD, or Bano be Kumu, but you any evidence, going to be so the Bakuransa Massa, and there will be a while who's a branch here to Mua. Yeah, just to say, I had the York and no cry, baby, you don't know. Until you see how this, what you want me here. Well, Anna is so pathetic. And now the name it to me, go on the Ambergaman and go evidence, but I'm going to show Munayamo and Edia. We are Munayamo and Edia. Evidence in there, you know, tell kind of say, baby, because maybe I could be a simple. What is your evidence? What evidence were you? Hey, me of the police commander, Santa with an army and what say no me and bet you Amukau. I have this one from Joseph says that what is wrong with computer man? Has he actually forgotten himself? Sorry. This one is from Yvonne there that said, please, Diane, computer man is talking because of money. Yvonne there said that, good morning, Mr. Diane, please send my greetings to Offer and Radio Man. For me, thanks. We thank God for protecting us through the weekend. This one says that Offer, good morning. Okay. How can I've read this one so I'm afraid that send message. I think I've done justice to all the messages. Mepa calls and alright, meet me and fat calls leave you more fire and Chemi Bishop and my own call because calls I don't know what is wrong. I didn't me and fat calls. We are not getting the signal so well.
There are one much I am fanche, it's not a baby out to Kurana or Motin, the other argument sometimes, and Yama be repeating mercy. We have no people. I rather Uncle Pong, when she will be pure share and there. I'm a catch a computer, my brain, your brain, fancy. When I not drain our head, they use you, edit TV as now, yet use you come bonnets and when I. The beard and idea of cover fast when you can you have a time and move you crop as well. Sabita Frache. Your turn as all dama will be your program when you are a down for our crowd say or more bird than my own to see you are. What do now the two and more yana say? The best no. On man and Nimran and Hosso. As of Juma, the Oyen is a rather I don't know how Kumu. A year no wasn't cow made not them money papa dear put to on I. Both I am and young corner does not take it. You said the be able to see the minimum software. 15 years in it, or until a monk goes to so move by the other. She said, "There, my Yariabo must you move to a hospital in a wish your one. While bone is a hair to pay 1 year. On who is one person be better man yet. Grumma, so of course, why you say I'll be 1 year. Ah, you met my catcher now. Be 1 year. Ah, Oba said, one missus, that is why I got them final or so, any of my miss are nine or not. Any iron go fanenko. We be so attached order. Upia bontias you or turn the boy say. We as us one in the trim road in the car for our mano. He buys on account. No, yes, I could just a gun and pay. I saw for the benim yansa or munim yansa. And I won't him yansa and put a any penny say. And son, I'll go down. Yamin wouldn't a mobile. Not drink the crown on courses. Now, also the one cat yabeba. And in such some you are say yes. Send whom crowd in powers as you to see. Yamin so Tianeka. What I said, Diana, Kodia, Mamma Chiana, mean the Preco. Prophet Isaac Usubempa, Utia Mechiano. Nothing much. Ya Ghana need Ghana. A Kunina, your bird, you must son. And we can be an Accra from you also on your call. In your bresse, Mammy was here to be facing ye. A Ghana fan into my pelfra. You are. It's our uncle for me and you don't better proposal. Ye move be any new Ghana and go to see the woman. Be intimate. Yamin shot Ghana need Ghana. You will be yes. You will be a radician. Prophet Isaac Usu Pempa. Afi wow papa Ebenezer Adakwa Yadom honest of chief Mechomo. Mr. Yabua Kofi Job 2IC. The national contractor Kofi Job Unsu Mechiano. Na a doom bishop a read condosura. Jasunko, yes, and Jasunko and Koma read condos a Dimura. The will be a Mechiano Consul. Yabeko. Na fi achia ujaba prophet ujaba na machia ego prophet na machia prophet na akwa Isaac omunyina etie ye omunyina etie awade njdan na ho ye ba o atonzu sire so kwan so a wona ya free crime ba na sore so ho di wan ya wade bi no uye free a ebe meet no no aba ise adwuma no ndi a na enya time ye bible de ho hia e obi otie ye biala oba de nyankopon nya nkese me me nua ba awen koma se de odi asante hema e wa America already apagya no pa na me won show ni America fo no obi otie ne bia go so man na akwati busumpra already nyankopon gya no me ni din de akwasi ademfu a me ho ye pa anopa me na kasa no pe de start ono na me ne kasa ya akwasi ono onim se me ma awo no sa na ti o me ma awo de framing top money na wo framing a man was say you know mommy you to say yeah but when was the last time of any man but you ask yanka we get me cry o me cry da be ni me ma de em pefre yeah you don't let me cry so from ma me atefre grandson e ma de na me de chemo me shora no pa na me ne nkasa ya uza wale cry ofre okunu che so ofre oda obi o twen se okọ beba wa che remember de nyame amfa ntwe nti mo mfa ne sa yeah. My darling. Auntie, it's your beer. You wanna damn it, yo. You want my mintunka. Baby, will be a radin shrub and quabosti munina. Maybe a Reverend Dr. Martin. It's your honest software. Yes. On it, Monica. Oh, Nami, Jabba. Jabba. Prophet Doctor. Prophet Doctor Kids. Watch it. Maybe open the because once we did watch it. It's Dr. Jabba. I didn't.
tia yarefo nyina me agata che na so ekro Everybody shall know what is Mame so me cha me mame kids wo was ma me ko ye die kase nu ye papa ku de bi ko ye die kase nu ye die the me say na ma ma itu be ko me kan na atiti one shot ma ka ko ati ya na ko da was ya inside ye kwa stay kids ye ma ya kwa fo di fo na ye kwa e mo ja ko ma ye da si ya ko sha ye da home estate and block factory so I see what I see someone so yesterday open blocks open their rent open say be so say be na do assase ato abo say ba ku university so after home estate and block factory one every year that one maybe on say was very good nice you so talk about so me you found what you had here you are so talk and so more because it's so bad to yay, if you have a best it will be absolutely palatable. It's more. One thing I just want to quote in the word please call now, talk to them, and of course, they'll be free to assist you. I feel very payment plan of one of these yes, Kano, and Kakakawa Bra, Sikano, and from every wow. Make executive producer for the show, Sanda, Samuel Kamada, aka Sam Downs, director Uchinos, Sasso and a famous and one and a shame MCR and one today, 27 some way. If a year, one, any 19 films, and a home, a shade, any one. Meaning Diane, a doing about the park. I make house and make at idea share me a area code boutique and a share me area code boutique ewo asafo abotia draw abotia baby na so far high life I saw in the one so crabia was area code boutique ewo papa so kwabena boafo was say ye kwabena nyame aha my friend was 0246 285 936 0246 285 936 and I'm not any share what I say the damage what I get now go in shop now when you see when you have massage what I did now very long dress mini dress short pants open skirt open tops at the door just dresses just jackets maybe I'm not say friend was 0246 285 936 now when the area and so on family road in the hour by a family party and to see any uncle what you did now I see and see Yapon your what's now I mean whatever don't quite Asian see what of 4.1 now before was message and send if it was Asian I know ya crap which now or one may have was or fancy which now home. I am the nation's uncle of Bishop Lumba.